U stara vremena, pa donekle i danas, važilo je i važi da su Leskovčani vredni i promućurni trgovci i nadaleko čuvene zanatlije. Kako je ovaj kraj po svom geografskom položaju prirodni čvor, gde se granaju putevi koji spajaju Evropu sa Malom Azijom i Bliskim istokom, karavani trgovaca su ovde dolazili ili ovuda prolazili. Na vašarima i panađurima u Leskovcu i okolini nudili su svilu, kadifu, razne tkanine, kožu, pa čak i začine, ćilibar i dragocenosti. Kasnije, s kraja 19. početkom 20. veka i sve do danas, trgovanje se modernizovalo, pa se tako širom sveta odvija na prestižnim manifestacijama koje se zovu istim imenom – sajmovi. Leskovac, koji je dugo nosio epitet Malog Mančestera, početkom druge polovine 20. veka zvanično je upisan u mapu sajamskih gradova sveta. Prema podacima hroničara, zvaničnom osnivanju Leskovačkog sajma prethodile su izložbe zanatstva i industrije 1949. i 1950. godine. Tada je i razrađena ideja da se Leskovac nađe na mapi sajamskih gradova Evrope. Prvi sajam Leskovačkog tekstilnog basena održan je 1953. godine, a naredne godine prerasta u sajam tekstila, a 1956. postaje međunarodni sajam, na kome su počeli da izlažu i proizvođači tekstilnih mašina. Prve sajamske manifestacije organizovane su u Leskovačkoj gimnaziji. Sajam je bio svetski poznat po izlagačima sa drugih kontinenata, a svakog leta posećivalo ga je i preko 100.000 gostiju i poslovnih ljudi. Nažalost, poslednje sajamske priredbe pod kupolama popularne šajkače, sajam poljoprivrede i sajam građevine, istovremeno su održani septembra 2006. a sajamski kompleks sa 5 hala površine 8.000 metara kvadratnih privatizovan je 2007. godine. Šta je značio sajam gradu Leskovcu i po čemu će biti upamćen? O tome govori doajen među poznavaocima tekstilne industrije, ranije uspešni direktor Leskovačkog Leteksa, svetski poznatog proizvođača kvalitetnih štofova, a danas jedan od poznatih dugogodišnjih privatnih preduzetnika. Pa tih nedelju dana Leskovac je bio centar tekstilnog sveta. Uz učešće od 19 zemalja, 300 izlagača iz Japana, iz Amerike, Italije i ostalih evropskih zemalja, normalno domaćih proizvođača tekstila i mašinogradnje. Mogu reći da je tada, u to vreme, Leskovac živeo za sajam. Da je Leskovac odavao utisak velegrada, da su se održavale svake večeri modne revije uz učešće naših najpoznatijih manekena. Normalno da su posete bile ogromne, da je broj kupaca bio vrlo prisutan, da je u gradu bilo par hiljada ljudi svakodnevno u poseti. I Leskovac je bio jedan od 5 sajamskih gradova tadašnje Jugoslavije. Nostalgično je sve to, nažalost mi sada nemamo sajam. Svi drugi počinju da ih prave, počeo od Pirota, Kragujevca, Zrenjanina i da ne nabrojam dalje. Možda ćemo i mi obnoviti nekada, zarad pokolenja narednih koja dolaze. Centralno mesto pripada okruglom paviljonu, pravom arhitektonskom lepotanu veličine 4000 kvadrata, hali koja je po svom popularnom obliku
dobila naziv Šajkača. Građena je 1959. i 1960. a završena 1961. Delo je arhitekte Milorada Cvetića i inženjera Edmunda Balgača. Po čuvenoj Šajkači Leskovac je prepoznatljiv u svetu, a poznati arhitekta Dan Larison, čija je majka Svetlana rođena Leskovčanka, izjavio je da se još jedna građevina slična Šajkači, ali znatno manja, nalazi u Sjedinjenim Američkim Državama. Zgrada Leskovačkog sajma, okrugli paviljon, je možda četvrti objekat u svetu napravljen po karakteristikama tih visećih konstrukcija. Znači, njihova težnja je bila da nema nosećih stubova u unutrašnjem prostoru. On je za ovakve vidove objekte kao što je Leskovačka hala u osnovi je tako reći kružni, a u stvari samo po obodu imamo stubove noseće. On je negde, prva eksperimentalna konstrukcija napravljena u Americi 1933. godine, ali prvi objekat izveden je arena isto u Sjedinjenim Američkim Državama 1952. godine. 1956. godine dva takva objekta u blizini Štokholma se grade. Sljedeći je paviljon Leskovački 1959. godine. Posle izgradnje tih objekata u koštac za taj građevinski poduhvat su se uhvatili Edmund Balgač, poznati konstruktor nemačkog porekla, ali živio je i radio u Vojvodini, odnosno radio je u Beogradu u građevinskom kompaniji Rad Beograd, koja je poznata, uzred budi rečeno, i izgradnjom onih obeležja vodotornja u Kuvajtu, koji i danas su simbol tog grada. Tako je i ovo na neki način simbol Leskovca. Ova konstrukcija je karakteristična po tome, znači njen prečnik u osnovi kružnog oblika, rekao bih, je približno je oko 60 metara. To znači radi se o površini oko nešto oko 3000 kvadratnih metara. Ona ima i galeriju unutar. Kako je izgrađena, kako to funkcioniše. Reklo bi se da je to sve dosta jednostavno. To je takozvana, geometrijski gledano, on predstavlja konstrukciju, ovo što se u žargonu kaže šajkača, ali u čemu je to karakteristično? To je takozvani hiperbolički paraboloid. I sve je bilo, kažem, osmišljeno jednostavno, bez skela, bez ovo montažno, tako da je taj objekat ostao i danas jedinstven. Tek negde 68. godine sličan objekat je u Somboru napravljen. Također isti inženjer je konstruktivni projektant, a profesor Antić, akademik poznati, meni je bio također profesor, je arhitektonsko rješenje dao. Ovdje je arhitektonsko rješenje za Leskovački sajam uradio Milorad Cvetić, arhitekta iz preduzeća Rad u Beogradu. Nažalost, sa propadanjem tekstilne industrije, zub vremena je ruinirao čitav Leskovački sajamski kompleks. A u najgorem stanju je upravo čuvena šajkača, čiju konstrukciju studentima i danas prikazuju profesori na građevinskim i arhitektonskim fakultetima. Posle sajmova u Beogradu i Novom Sadu, Leskovački je bio najposećeniji i najcenjeniji, a grad je dugo važio za centar tekstila i kozmetike. Vreme i ekonomska kretanja učinili su svoje, pa je i sajam postepeno upadao u krizu, sve dok izložbeni paviljoni nisu ostali potpuno prazni. Pod njegovim kupolama održavane su sajamske priredbe tekstila i tekstilnih mašina, modne revije, manifestacije građevinarstva, komunalne opreme, hrane i vina, automobila, kozmetike, pa čak i novogodišnji vašari. Ostale su samo priče o tome kako je Leskovac u dane sajma bio jedna od glavnih tema svih tadašnjih jugoslovenskih listova, sa fotografijama znamenitih gostiju i poznatih pevača, ali i lepih manekenki koje su graciozno šetajući pistom
pokazivale najnovije modne novitete. Poslednja manifestacija održana je 2006. godine, a tim podatkom i završavamo ovo pomalo setno kazivanje koje smo podarili sećanju na Leskovački sajam.